Amasan hitabang ni khupai mu sau pathin thangwat nam halang jang la hichi cookie history channel ani ve ho yo si na chung chi wa ka ki pa na kan phungen he tuni ni khwa video hin chem deu he la hin thu chum hin chei deu he jang la tuni video pa hi interaction program ai bo we jang la command hwa hi non jang na lung gel na hin ji dingu chu akit video tiang le achoma sau thum do hela eji politics chung chang han lang chukit jang le history chung chang han lang ipi jang le holam thu jang le complain ke holim ho a ji ho hoi lang history na kila ham ta tai mo loi jang le ipi na ta asani tia sei loi cho yo usi cho het no mo ai ale idem na poino ai cho chu kinang ba nei cha kan hilding he dunia hin isidu topic hil hin ama sapena hin hichi cookie history channel anave ho jo sidinga keyen summarize kan bolji ding changle hichi channel akuna hi english news adin simji ding hichi chu tangkhulte ai hale manipur naga ho narratives dungjuya hilsu ho an bolji pau chu e hon ata apa jo ithia thang thi na diu mail hi ten tabang narrative sam khadan simwa le hmo site langa kuna thilin ki bolji ho one sided ho chu ite hon mi he thian le do ham ti pa chu tubji a ji cookie history channel ap na hi news khat kan sim go ne he news si asim di dan dong he lai ha example la kan tha ding he kangpu pi updates kati tu up te sunga kangpu pi a thil su ho chu security lang han lang special intensive revision electoral rule chung chang han lang bon hom han lang chong le ki tha ki man hoi le he chi security force operation ho chung chang he le he chi hap ta khat sunga thil su ho chu wanui he tinga chu itin ta do dham ti pa che chong le he chi cookie history channel ai han lang mundang na ko hulim ho yang le hen pronunciation chung chang ho hin ipibam khat chu l at ai ha le r chu l at hi chi ta bang ho che de ung ki se yi ho chu ta si na bam ji hin chi heading chu in sunga ang ki chum khat ki chum sei na hi pon ho cookie la dinga o kip o hin a tam zo hi r ki ti hi a hi na bonga ki sei do thi do a me ti ai ai professor lin ta to thu siang ko ve ki lo chen alle mo ke ai ha chil phun kai di lo a kho ita ko kham bol ki ni to le a hi na dung banga he o su thi lo le wa me to le ke ho loi school kan kai lai wa hi ko ja ho hi silong langa pat na ung tha ho yang chu amo pronunciation chu zat chum chong le in langa kuna ho yang chu zat chum ji hin example la kan sei de lieutenant colonel monin ama video ayang thadu program ma thusu in simpa oipu sehutun chong lui oyang chu silong a pat na je gong piang school la chu oya so ta ni pong he ama chu ke hodinga hi class master ni kit na lai til ho hi mi session ke sei the yong le he jong le hen agam kai pau khat hi ki da la thei lo khat na ben cha le se yong ki se nom lo khat dong ame hi chi ama hunglun la hi cookie naga conflict lai ta a hi hunglung hin cha chun right issue on cookie naga conflict in manipur ti cha chun ke nang chun he chu ka ji ka loi hon na ji he chu ke ho issue ji chu one piece ane ji do he 50 votes chai ha 100 votes ke ka ho de he ti ka loi pa khat en a ke chai ai le aga pi nai le na sim de he ti ama on chun he chi pronunciation ho chu ke phalamin nang sei ta chun nang hil na yu ta chun kilo lu hi la thil tam ta kan sei ding he ka ke phalame hitin mo ba thona ti ken he oi ho ta chun hi ta chu ani ki kheu yi he cha chuna man pi sem ti le
not all pronunciation and grammar what you express is important pronunciation jang hi loading grammar jang hi loading ama wang ipiham nangin na si do pa je thu pi zo heti lekha hiti chan kan sim mahin ke yong hin hi chu ka chi pi pai jal he pronunciation jang thu pi salo grammar jang thu pi salo chi a man thili sim sima het dol pa expression pa thu pi zo kan la hin chong le ke sap jing hi history a hin grammar loi kil ki bol lo he thing ban ase a to adverb adjective epp parts of speech sang hi thu chang khat hi line khat thu khat kan se ding hi cha chun adverb hi cham adjective hi cham tio chu ni hor sa lo jen ka het lo de bi e capacity wa nga hi chan ge a chu grammar hi mind bol lo hi khat ke korte tot na le kha bua khat pa exam ga tu nai le ka exam ba hin past tense of thing hinji winati chu kin ke poi te english a chu te se in my examination the teachers asked me to write the past tense of thing so I thought and write thung sati chita bong chu ki hin grammar lang khat mo chu chang le competitive exam ho hin het binga lom si khe na le chi grammar chu ima chaluk tha ki ko hin ai wa nga hi ki pass it na yang chu mai wa selection a yaw na thailong tam pi min khunungai bet ki na hen grammar a thu pi dan chu full stop ham ai hal e sam khat ga ko ai cha chu minung e pha lu na tam pim dan he tong le lam kalang le kang pu pilang english jong ki bang pun silong a ho to delhi a ho yang he ki bang kit lo he tong le lam kalang dong ai ga cha yang then to school kai lai chun ki hon jang kya madam ka tu lam hon iti bam khat di yaw le lai spell ke chu chu ho ki nui li di ken he amon ki ho sei to bang chu langa kho za akit wa le nui di ken no he to se sit ne lo hi la hin thang so pi pa hen ti sinet wa mi kho pi hon an ko len hong pang nei le cha he ama nan ki ta do chu chu ma cha serious ta ala ai poi a profile a status tin thangyen movement ti lai sin ku ki ten separate administration ki mupun ti tin ama ko mai pola chu na ta ham ti le ka yang ta he a ha si wal nan te aloi khat nan khat ma che ta yang he e hon lam ka sungai tho yang he tin thang za la ku na ho keep english in tho pan oi tai chu chu nepal english som ki ne kala phaldung chapong ho chu school kai lai dung chun character jang hu character la ti kin he nepal ho ai chu ta bang chin ta he mi tho I tho ding yang chu thil pha hi ai yong hen ken class 3 ka kaya hi silong a pat na de kha hin sim khat ko ya wa hung pang hin cha chun chu gam hu a lai nai la ka loi khat hen cha chun ama chun don chu gam an ti nai la chu ka bon wa ho ki ta ka ho hi cha chun school nei nu chong ngen ayo a oya pi kan solo chi ta bang nam kan sol pi chi ta bang nam phana sa awam no ja wa pang dinga thim na sa awam ke holai chi dong wen ke holai chen oi pi ha ta oya pi tha nu cha ke hoi sa wa le pi bol ham na ti nai le singam khu chiu gam ma ti ya ka ti nai le cha chun chiu gam hi chula ati nai le a hi nai ai yong le e hon cho chu ki se ji lo ma hi chu chen si dei chu me ene wa pat na chu chiu gam cho le a thiang chu chiu gam ki ji hin ai wa nga chu a gam kai chi na dan khat na chu tu jing a yang he cho chu ka ke cho kha ya le te se thimin dukan nga le singam ka ti khang tha thim nga le chiu gam ka ti ji chu a hin ai yong le to a hin america pat na american english in pulut tak tol khup thang video ning kum langa chun kan tha nai le nui li di deu wen wai le je le jet ki za chung cha nga ho dim kan kiu din he kan khat din he jut klop it ti hol ki hol hang chu ka tot ki ben che ha bo la le cha teo omega school ai khat chai sol lo deu he ka ticket wen he ti chu ama ang cha kyam bol dan chu mi te tho ta bang bonga english tho do sa ding chapong ho cha ti tong le english te thu se ho he na ham thim khoi hin so chi in ki bol thei ket lo he tong le khat vi saibul bui chung chun yang kum som thum lang english ke thot lo sa pa ke thot lo sipai ho te chun ka ga ki se tu ken da mo chu
thui za bam khat ka ga ba pi no men cha chun video ka ma ka po example ko ma chun ka thu sei na ka ya si chu na kat la da ka tinai la ma upload kal nga ala la len do sa nai le kang pu pia Thomas ki ti khan example la na he how ma boy su popular go nai sumin si go na ma tin lung hang le ki ne ti chui la do le ke chai ama wang ke yen he cha na ki ti ho hi thil thu pi be se na ka la lo English a hen ne we lau chen vocables ki ti ho he la na hi ha ki ti ho to ho he he cho hi thu chang chu la hi ai wa nga a meaning lo la han lang thu si ne yong le ki jang tong le e pau yeng ayong chun ti no pal lang hot ke hi chu ke ki to ko cho to bong khu vocables ki ti hen he chu a meaning lo ai wa nga thu si na hong leng do ga ase dinga dan tol sei len ho interview dung mi to hong to wa khun he chi e ho nai ti khela ho man o ki to to ho za ai ti chu e ti lo ina pa na le kha sim ho he cho khu ki jang num kit lo he e ho gam kai vocable sa chung chom do ji hen pu ngam se atot pan kum khat na ding ni la cha ani ho nui atho a pi dip di ma nui sa hap ta khat na ding ni ho nui to kel la ta sam sama nui sa ni khat na an ani ding ni ho nui ga atho le kam ta khat oso lu hi la anui sa to bang khen tu a pitam na ga le na ku nai su pi khat en mi te chung chang video khat an sim chun cha chuna man okay tikit ne so chu kin na ka ya hi la cha ke ja cho hoi pe na ka ti nai ai wa 80 loi in langa le kha simo dung put dinga chu Cambridge University a khun ke kai han lang Oxford da hun ke kai han lang ichapang ho ko ma chun thu sei sai la okay kitile kilombe ki sa he general ho to lieutenant general rank ho ta ga ki mu to okay incident kha chu ga se ni ho chu nom ki sakit lo hen ji as ke yang na chu ka jang ya yang le chen sau inda dung chen de yong cha jang ji na we ayong le hen ho hi English team te hu ham ta English a le khabu ka ji a mi ka ju sa ke le sa pau ka sim the po we ti ke e pa wa thun se ke na le English a hin se yo ti ke wen tu a hin e mi news channel hoi a thu pi dan ji ken campaign i jat be bam khat ka ni bol hin Sri Lanka bunna Jaffna Peninsula a LTTE te to Sri Lanka government ani ke kap to chun LTTE 10 radio achuma ni wa cha chu broadcast phat sha ani bol hi cha chu amo narrative pa chu wanu ya thun the do ji hi chi media in pol ten dan chu chi hin tu chu nga jong hi TC network te ko ma English in new simin ti chu avel vela kan se amon sim kit na ya le hon wat du wat dan jong we po wen jong le news redal ho cha ki ham bol thi kit dan chi chu hi ayong le hin e ho aga asidinga voice of America ne pipi chong lo ho chun smart that na thoi ayon chun chi chu a smart na pa ho che ho india dunga da lut thilu kha naam kit jin lai chi chu pau ki ti pa hi i seina ding mi target ho khon aza thi a het thi ding pa he thu pi zoi bo ta ki news ho hi ki ji ing ting ba ha nen pung ting hin simjang lang ki ji eng hi ayon le hen he che lai che he che lai cho kha te ti tho tho din ama wan tu na he computer lin ama data dung ja English pa mang cha he ken news kan sim he chu ayo le always che khat chi miem bu sang chu tu moi poi ayo le ho hin chang khat cha ke pe loading de te hi wen to le tu alanga in langa lam kai dana amun ong ho hin fill up ma thil khat e bola le pronunciation jong le kha athim pen ding mi le kha thim pen jo si Nili langa service ki ji do ai cho chu langa ni khat dong nom lo wa langa kuna amuna kuna ground reality pa thiloi khat na yo le heta chu e ho ngai to he e mi te lam kai ding he alim jong hoi ding Bollywood ho Hollywood ho tho ho to bang khwi ding chong le achi na thip ne on chu Cambridge ai ha le Oxford dunga kai ho hiliu ding ane opena Delhi dunga hong ki mang cha ho hiding he cho chi tu nei wa he cho yo si cho yagam ba thi chum lo chai bo we tuna che English news kan bol di pa he mi narratives athil chi pa hi e holding in very harmful hi to le he chi no nan common hen khat win lang na de wa la ka bolding na de wa le ka bol lo de ji chu to hi hills mozu ti win he cha ang ging so in ma cha ang chu ni he thin jang in ting cha ang khal do pun chang le ti sin de ba ho yang he
news si aridal pa zoom hi bon chong le arital news athu hinji pa he thil thu pi pen ji hi e cho he politics lu na vote ho ai ta hin kisima bol ji ding chu hin ai wa nga man lo isu wa chong la ke ham bol ta thil bol la chura chan pula kang pu pi ho khal lo ding chong la kui ma chan vet kit lo ding ke de chai le hi cha khu ho narratives athilin ta le hi chu wanu ya chitin nam tin ho ko ma ai the de ki pa khu english la yang ka pik pen chai la hin british ayong kalapun america ayong kalapun chong la ho indian english hi chu kol te thil tho pa angat jen juna tho a ki chi chang chung pa ho ai chu khu kan ja num kit na lai bon he chong le tu nia hi chu news ka sim gut chung chang hin ama wang mi pin appreciate bol hi wa idei mo wa la chen hi cho ken jang apan nam loading sa sa ki ham bowling chu ma chadeng ka te pui kan bol chung kit lo dai bo we ka siwa ngai khat kan ta ding a phai common ho chu ka wat ding chi piu te ti wal ka chi pi ding akan pui te la gim sa ai bo kui ma cha na hi chen an chi mo chu hi tin ding yang chu hi tin bol le lang ki hon jang hung ki thu nge thiau ti ki ho na siwa lo ang chun yang ka kham bol de cha la cookie history channel ka bol hin nam pia da thuman ta ta ki se ya man ta ta ki se subscribe po sum silu ngai ding sum silu hulama kining su na khat hom ya chi man ta ta yong le ne ho hi ki khan na ho wal wen za le na ma ding a chu judaism yong hi mai the messianic yong hi mai the piong hi mai the ayong le chun hi chilang chu athu pi pen chai na yong le hin hi cha chi ki bat shit ding ang chu lo ta san thu pa he la nga min na ma ding ai pi si dom e ho la a chu hindu ama yong hindu ho chu ni chan ge ya chi na to dom ai chu pa yo chu athu za le na ma ding a si pa chu la diu ti nai bon he chong le video khat ka sim gut lang ke khat na min chi chu to nam di long kangla tum bi kam chung chang thu hi ka sim no min to a chi hi chi mun hu e ho ku ki ho khu an hi e ti pa he kan sei go an hen chong le in langa ka le kha ho e ka pu ka pa te ho an hi ji ho ai cho chu hin collect win ka tien chin ni khat le paten hin collect win tin tu hin hol mo le le e na kim han lang le chun asul so chu ki mu thema ma ding hin chu amu mo ke am na ding gen cha no chu mi ga la ku na so le le chu he chon he chi kang la tum bi to mi long ho chen na gam chung chang thu he ka sei nom he chi forest ko ma tui kul khu british te anim lai wa ani lai wai tan kyang a mi lamani zo ji hen chon le ta kang la tum bi dunga ho sa ko lon ti don pa ji chon le ta gam ki phai ang khu kinga jiu gam da nga pa na ib ki tho he inspection bungalow ketien got di dimapul langa pa na ho le sinapet dunga kangpu pidunga khatum kangpu pia pa pa na khole khan pu kin usakola ta gam ki phaya koyo gam ki phaya pa an pu kitwa phayan thunu phaya ku na chi ta chu barma langya khole kha ho he sakola thaiwa ni ki pitu jo he chu sap te hong pha dong le ni sap ti chu mo official hong pha dong lo lai du ha ho gi ji tin inspection bangla ki ti hi chi lai a khu ma chang le tui don pa na ding ho chu hi chi kang la tum bi mu na khu hi chu ani sim he chang hi chi kang la tum bi kam nam di long ki ti chu to nam di long ki ti hu mong piang te kan chen lai wa chun hi chi mun hu thum khung lok ta ni ke chi gam khu iti kan lu wam ti le kapu te ho hi hinglip in kun apa na khulip te ka hi wen hinglip ma pa na hi khang sa gi chan na ki te khang pa hi generation na hong piang pu that bung in su ki ti chu ke ho ka hi we chong le hi chi lai ka chen ma sang wa hen lai ma nai ki ti to hi le ma ta lang khu di da ni langa hun kan chang wen ka chen du lo pha wen khu kan chu ke wen khong ki khan ki ta we chong la kapu te ho la a lun song ki te pa hi kapu te ho ni sia cha ma hi sakol chung tu chong la golong chep ki te tu lai a ka sia la kin khat ama le asal hon amalanga pui chi chi ngai atu ni ding ko pi chi chi ngai ki ta VIP cartel ani pudo khan hin golong chep ki tiang he du a ki chep ni talo lo pi na ta ani chep mu chi chong sakol chung tu ki tho chu na yong tong luwa hita chu official lin ta da na he ani wa le le i chot bang chu smart sa ta hin humang mi ching mi thim ki dam mi bor thei chu ani ta la ka pu te ho la pulam lun ki ti khat jang hi british te hung ma sang lang pe a hi class b ti te class b ti we ani suba te hi japan cham le kha thim khat ani hin
ama hin amho khanga hin abc lo a ku ki te jam ho yang he ama chun ani simji e ti wan te so kang hula ku na hong ki pan do jam ju chi abc ai pui ti hong cha ani sei yap yap jin e che e ti loi chu ani e lunga gel wanga chun ani ki khul ha man nai la ipa te lai chun ki man na le kha bo he tam ta mi source a kun lo ai ho source a kun na he le kha history tam ta chu hong ki ji do ding tu na thu sim kan si hoi ke ma ki compose a yaw yipon ka se dinga aizol bombing thu ho chong la Indira Gandhi to laldenga ke hun ho ai cho ta bang ho kan si ho cho hoi lai lai source kalam e pawa le kha bu pat phan he ka mualen kan sim sim je ye chu te si hi chi ho ai ta bang thap ta library a hol la ki mu lo he aji chu ken jong publish abol pi yo yang hello am hon ham ha ma ko pi janga ham sang khanam khat ani ki publish yu wa chong le hard copy a chum jing soft copy yong thelo hita chi le kho cha bi phat la ki nu mu lo chi chai yeng bun ken le kha kan ngai ne da ngai pon le kha hi mi ngol na ji pui tin e pawa ni ki ho di di hi chi ji ho chu 1930 lang pe a le kha thim ho an hi ding hi ai ha la 47 dunga ho di hi e cho chu ken thu pi ta kan he la ji hin le kha he ka chop ji hin chon le ka upa he le kha cho apona pon ki hin chon le ka pa neu te ho khat jang he le kha emi te thusim han lang pe thusim ngai ani ko yin cho cho ini fit ni ta ken e chi kan jaw sa ai ho hi chi ho thusim to bang khoi chon le emi le khaji pon tho ho chu koi to bang ham ti le chungam mi te jingwal paten publish ani bolo puthang khlet kip gen sung yang ani chang tu na thitai ti we ama le khaji ho yang chu aman amaron khat aji dana chi law hen ai wa nga chu mundanga source dang ho history hung chi da no khui na le hen hi chi hung ki mat le yeng chong le min 10% ham khat het aman 50% lang ani het tin ho hung hi ji hen khat we ai na ka ga chi nai lo ni ko nen ama ka chi mu tu thi ta po mi gan thei e ho ta bang ma chen hi chi kang la tum bi ka ga mu kan da la o kes chung cham chen se ta nge tu leng pa Buddha Chandra khanga he ke hon hi chi kang la tum bi gam chi kan ni thu mo he hi chi Buddha Chandra leng chan ki ti hi British ten jong awai home chong le Manipur leng pa jong tha ni nei he hi cha he kapu lun de sung chun sai ha lin ta khana he leng pa ani kat na gam chu athu ma le chen na ding chu hi chi kanga tum bi to chil college um na lang ko e pi u hin thang de da a kunung le hin dip ding a he in sagi in gi no he kan chen no he hi chi ka chen wa nai le pha chom khat ju hin Indian independent and mutan ke ho lai kan chen chu 1950 lang dia kan chen no he Indian independent and mutan ai le he chan ki wai pu na chong ki khial tan chong le hi cha hin pangal phebe khat to ta milong ho ho ani cheng u hin chu gam ani ki chu yong hen do ya yong ani ki bol tu jiu thu ani ki bum ani ki bol tu ki jin la wen ke ho yong chu kan cheng lal ma ni ka cheng lal na pianu chu phem ti la hai ku na hin ka chung thu tan ning nam tan hi cha chun gam ani cho pa chu thi ai tai sai ha ni tu do pa chu ka pu te ho la le kha thim pen pa che pa chu ku na hi ding do na ki bui na u chi pi thu ham cho chan an do he ama hin kuingang dem lo mina sa khat hin me thei pa wa ku na chu thu tan nam hin pangal mati kak wa ngarang lagraga e gilam ma gilam gum na to we hi che sian tian su ka chin da wen tam ta se ding hin pangal chetan jani dung in ahung wa lu den ka gam hi ama gam dan in ahung bol tai i chin ani ki jep tu yu hin he cha chun jet spa chu a kho na lu na chu pangal ho ani khakit na pangal mati kak balai ka chu angai nu me a hi chu gam chu pangal te chu ani zo sa hin pangal te yong chu a chiang ju di po win agam mu chu an ki ju win mo li long lang du hoi lang lam hung ge kit wai ta bo we he chi jo wa pa na hin a ching the mo chun ama hun jaga in hun ti ding ho chu pa ta ni ke si mo hin pa ta la chaina pen chu ta pu lun sung te in sung chun naga galma sapa masang ja ma chu 1990 wel la chu apa tau chu melo ho ko ma ani ki zu do wai tai ho ki chen thi lu pa na chu
so ta ni koi win ani su thiang ngo he chong le hi chi khu kan da la wa chu kyo ta khuli ma bethel taw na mul khu koi ma chadong lu hi la la ya khu mo che na ne chang he hi chi a chen u chu num the a sapo win chong le sai tu a ho sapu ko ma chun khuli te chi chi khi chun ta khuli te da khun gama ga thum bin ai wa nga sai tu ho sa te chun leng te case ni ai ha le Manipur government a case ni o chu ini ta san po win no hi mina sa te ni we ta chu ne law gin ai wa nga insunga khulip insung ni khulip te chi ki a chu amo taw na ya la chu ki ki thu ta mong pi jang kho gam be khwin pi o he cho chu gam sa thaw ang chen bol wen chang le ta chang te khun pu pau khun niaw zo ai wa nga chu kol bu le ho ne bola he chi pu pau lin ko ma chu sum ho chu ane pi u hian te so khanga chai le gam sa ki that nai piang thu pi be se lo a chu su pi chi ki a chu gam ki pia chong le thanat man ti dam sumal khar chu ni ki le ji chong le mong pi jang ki tiang chu mong pi zaw ani sa wai bo we lai lang hu kom tong ki tin chong le mul ho yang tan hin mong phungan ngan ni ke a chong le sai tu ten gam khe na ni nei wa he chi mu na khu gam jong leng lo sa chan na mu na ni win si ho ni min ta than mul kam tu yang khu lam din an pha ma sanga khu beijing tu ha na ha ni ayong le bala lo he chi mun chi hin he chi la te chen na ti ta bang chi ke he chi chu akit lang le hin history lang hoi ngai nu ba le hoi lai ko na episode sam kin jang ka het no me ti ji wen lang namat na meang se hi in ti ji hi wen ke yin ka hin sim na le kha bo ge ge a cha ka hin ko pi thiu he chong le choi ken return lo hin thil lung su thon ka se poi ti ang cha hal khat kan se nom hin chong le tu ni news e ho narratives ki ti cha phamo mo seu te ti na e poe la min labeling za chum le ai bol wa trai hon a hi na cha na ata mina mu the na ding pa siam ding ki tho chu hi chi kan tha ho hin english adi po yon ti the po ne te ai chu tu twa meta in agun tu pronunciation chai te bo e ti loi new la ya IPA international phonetic alphabet ai cho hukishima ai wa nga chu pronunciation khat cha ki bang lo he syllabus ki to tang curriculum ki to EPP agam kai dung ju ya ki hit na new ki nin ai chu pa kholo ta meta in computer lin asi dung ju ya chu kan khat ni chu kin na bi hi lai yang bo we chang le tu ni ading in hi chi cookie history channel ane be ho yo si na chung chi wa ka ki pa na kan pho nge chani ta ka ki pa News updates. Good morning. If you are watching from Kanpokpi, Sadar Hills, or anywhere in Kuki-Zo land, here's your latest district update you need to know today. Good morning, here's what's happening in Kanpokpi, Pur as of late June 2026. 1. Security operations and violence in recent weeks. June 17 to 18, 2026, security forces carried out extensive search operations in 4 villages, Lelin Waife, Lelin Kuno, El Muinlui in Konsakhul. They seized 11-12 bore guns, 294 live rounds, gunpowder, and 6 bulletproof vests. 30 illegal bunkers, outposts were also destroyed. June 5, 2026, 3 Kuki civilians were killed and 7 houses burnt in a pre-dawn attack at Loibol Khulin village, Saitu Gamfazol subdivision. Kuki Inpi Manipur blamed NSCNIM and ZUFK. CM Y Kim Chun Singh called it heinous and cowardly. June 8, 2026, a 58-year-old Romme Naga man, Chengjangling Panme, was shot dead while collecting firewood in Pongringlong forest. 2. Background tensions, church leaders killing plus hostage crisis. May 13, 2026, 3 Thado Baptist church leaders were ambushed and killed between Kodzim Kotlan villages. The NIA has now taken over the probe. After that, 38 plus people from Kuki and Naga communities were abducted, held hostage in Kanpokpi and Senapati, 31 were released.
June 10, 2026, bodies of 6 Naga men who were abducted May 13 were recovered near Lelin Vaife village. 4 Kuki Zo men were later apprehended as suspects. 3. Humanitarian situation, blockade and shortages. Kanpokpi is facing severe supply issues due to blockades on National Highway 2. LPG, Neil's supply, black market price tilde 5,000 rupees to 6,000 rupees per cylinder. Rice, 50 kilograms bag now 4,000 rupees vs 1,400 rupees minus 1,700 rupees earlier. Petrol, 250 rupees to 280 rupees per litre. Naga village volunteers have blocked goods from outside the state. Security forces have been dismantling bunkers and protecting convoys. 4. Administrative, political, electoral rules. Special intensive revision started June 4 in Kanpokpi town, but Kuki Inpi Manipur objected, saying till the operator 59,000 IDPs can't participate. Protests. May 26 saw Kuki Zo rallies in Kanpokpi defending Deputy CM Nemcha Kipgen against allegations by Naga groups. In short, Kanpokpi remains tense with ongoing security ops, periodic attacks between communities, and a major supply blockade making daily life hard. The state government and security forces say they're prioritizing security and relief. This week in Kanpokpi district, security forces conducted major search operations in Lelin Vaife, El Manlui and Konsakhul villages, seizing arms and dismantling over 30 illegal bunkers. Tragically, on June 5, 3 civilians were killed and 7 houses burnt in Loibol Khullan village. Leaders have condemned the attack and called for peace. Meanwhile, the district continues to face shortages due to NH2 blockades, with LPG and rice prices rising sharply. The government says convoys are being protected to restore normal supply. This is your Kuki History Channel news update for Kanpokpi. Thank you for your support. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe so more of our people stay informed. Until next time, keep the history alive. Asterisk. Manipur as of late June 2026. 1. Security operations and violence in recent weeks. June 17 to 18, 2026, security forces carried out extensive search operations in 4 villages, Lelin Vaife, Lelin Khuno, El Muinlui and Konsakhul. They seized 11-12 bore guns, 294 live rounds, gunpowder, and 6 bulletproof vests. 30 illegal bunkers outposts were also destroyed. June 5, 2026, 3 Kuki civilians were killed and 7 houses burnt in a pre-dawn attack at Loibol Khullan village, Saitu Gamfazol subdivision. Kuki Inpi Manipur blamed NSCNIM and ZUFK. CM Y Khimchand Singh called it heinous and cowardly. June 8, 2026, a 58-year-old Rongme Naga man, Chengjangling Panme, was shot dead while collecting firewood in Pongringlong forest. 2. Background tensions, church leaders killing plus hostage crisis. May 13, 2026, 3 Thado Baptist church leaders were ambushed and killed between Kodzim Kotlan villages. The NIO has now taken over the probe. After that, 38 plus people from Kuki and Naga communities were abducted, held hostage in Kanpokpi and Senapati, 31 were released. June 10, 2026, bodies of 6 Naga men who were abducted May 13 were recovered near Lelin Vaife village. 4 Kuki Zo men were later apprehended as suspects. 3. Humanitarian situation, blockade and shortages. Kanpokpi is facing severe supply issues due to blockades on National Highway 2. LPG, Neil's supply, black market price tilde 5,000 rupees to 6,000 rupees per cylinder. Rice,
50 kilograms bag now 4,000 rupees vs 1,400 rupees minus 1,700 rupees earlier. Petrol, 250 rupees to 280 rupees per litre. Naga village volunteers have blocked goods from outside the state. Security forces have been dismantling bunkers and protecting convoys. 4. Administrative, political, electoral rules. Special intensive revision started June 4 in Kangpokpi town, but Kuki in P Manipur objected, saying till the operator 59,000 IDPs can't participate. Protests. May 26 saw Kuki Zo rallies in Kangpokpi defending Deputy CM Naimcha Kipgen against allegations by Naga groups. In short, Kangpokpi remains tense with ongoing security ops, periodic attacks between communities, and a major supply blockade making daily life hard. The state government and security forces say they're prioritizing security and relief. This week in Kangpokpi district, security forces conducted major search operations in Lelin Waife, El Manlui and Konsakhul villages, seizing arms and dismantling over 30 illegal bunkers. Tragically, on June 5, 3 civilians were killed and 7 houses burnt in Loibol Khullan village. Leaders have condemned the attack and called for peace. Meanwhile, the district continues to face shortages due to NH2 blockades, with LPG and rice prices rising sharply. The government says convoys are being protected to restore normal supply. This is your Kuki History Channel news update for Kangpokpi. Thank you for your support. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe so more of our people stay informed. Until next time, keep the history alive.